Halo teman-teman, kakak mau mencari mainan di kebun nih teman-teman. Wow, pemandangannya indah sekali ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari mainannya di sini teman-teman. Kayaknya banyak sekali mainannya di sini teman-teman. Tapi belum dapat nih teman-teman. Wow, gimana ya? Wow, apa ini? Wow, banyak sekali mainannya nih. Wow, banyak mainan yang ditinggalkan. Ayo teman-teman, kita kumpulin mainannya teman-teman. Wow, ini dapat topeng ondel-ondel warna putih nih. Wih, keren. Wow, di sana ada lagi nih. Ada Squishy BT21. Squishy BT21 nih koya nih teman-teman. Wow, ada lagi di sana teman-teman. Ada Pop It Among Us teman-teman. Wow, keren. Di sana ada lagi nih teman-teman. Ada mainan Squishy BT21 nih. Squishy BT21 nih Shoki nih teman-teman. Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada mobil Tayo warna biru. Wow, keren teman-teman. Masih ada teman-teman. Masih banyak di sini. Tuh kan ada lagi. Ada mainan Pop It Unicorn. Wih, keren. Ada lagi teman-teman di sana. Dapat mainan Squishy BT21. Wow, ini si Tata nih teman-teman. Ada lagi di sana teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya di sini teman-teman. Mainan Pop It, Squishy dan mobil Tayo. Wow, dapat mobil Tayo warna merah, warna kuning, warna hijau. Wow, ini dapat Pop It nih, Pop It es krim. Ini Pop It lagi nih teman-teman. Pop It astronot. Ini Pop It lagi nih, Pop It love. Wow, ini Pop It lagi teman-teman. Pop It astronot lagi. Ini Pop It lagi teman-teman. Pop It penguin. Wow, keren. Ini Squishy teman-teman. Squishy BT21. Ini si Coki nih teman-teman. Wow, ini si Fan teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Oke teman-teman, kakak dapat segini nih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.